tugire neza cyane. Kono mwenye tugiye gusangira amajambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Mariko mu gice cyaho cy'indwi umurongo 32. Ni ijambo ry'Imana rije kuvuga gutabarwa na Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Mu butumwa bwiza bwa Mariko mu gice cy'indwi ni ijambo ry'Imana rivuga gutabarwa na Yesu Kristo. Ndakwinginge udabe mu maso mugenza mu byati uragatabarwa na Yesu Kristo. Muri ino si ni isi y'intambara, ni isi duca mu bibazo bitandukanye, ni isi twama mu bibazo, ikibazo kimwe kirapfa kibisi ikindi, twebwe twama mu bibazo, ariko iyo Yesu atabaye, iyo ijuru ritabaye, iyo Imana itegetse birakoreka bikagenda neza. Tugiye gusoma rero amajambo yabonye afite Bibiliya yanditse mu rurimi kavukire, yoshashikana akadusomera mu butumwa bwiza bwa Mariko mu gice cy'indwi ku murongo wa 32 ageze kuri 35. Wose Bibiliya yanditse mu rurimi rw'ikirundi yoshashikana akadusomera. Abuze je ndasoma mu yiwanje, akabura ndasoma mu yiwanje, reka mbere ndasoma mu yiwanje mu kurindira ko Bibiliya ikidaboneka. Mu butumwa bwiza bwa Mariko mu gice cy'indwi 32 aravuga ngo on lui amena un fou qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à parler loin de la bouche, lui mit les doigts dans les oreilles et lui touche la langue avec sa propre salive. Puis, leva les yeux au ciel, il supplia et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. 35. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait très bien. Yesu natugire neza cyane. Sinzi ko nuko uraboneka ataraboneka tubandanya abidusomera mu Kirundi. Uraboneka tubandanya turabandanije. N'amajambo aje kuvuga ku muntu yavutse cyane atumva mbere atanavuga neza, niyo majambo twariko turasoma ngo maze Yesu Kristo ngo ariko ararengana, ariko arahita ashika ahantu hari umuntu batumva gipfamatwi enome sourd, niko biye Igifaransa yavuze. Kandi wiravera difficulté à parler, wera afise ikibazo mu kuvuga, ntiyavuga neza, ntiyavuga ngo atobore kubera umurimi ntigwatembera neza. Ngo maze rero wese karengana, abantu bamubenye bazi ukungene akora ibitangaza, bazi ukungene Yesu Kristo akiza, bazi ukungene akura abagorewe, bazi yuko yasezeranye kuvuga ngo abarusha n'abaremerewe ngo nibamuze bazane kuri we ngo nabo baruhure. Abantu bazi ibyo banga baca bameze kujya wa muntu yavuga ngo abarusha n'abaremerewe ngo baze kuri we ngo arabaruhura. None rero ko tuzi naka afise ikibazo cyo kutumva kandi atavuga neza, iyo nzira hose ujya muntu yomukiza. Bari bafise n'ayandi makuru menshi y'abantu bagiriye neza, y'abantu bari mu ngorane zibakuramo, y'abantu bari barwaye bakiza. Yesu natugire neza cyane. Nawe Yesu ariteguriye kugira neza uno munsi, yariteguye gutabara muri ibyo bibazo maze nk'iminsi. Nuhumure kazima waje imbere y'Imana, ko waje imbere y'Imana. Iyo Mana dusenga ni Imana ishoboye, ni Imana ya Zeruzalemu, ni Imana yahaye umwana Sara, ni Imana yahaye umwana Elizabeti. Elizabeti yari kumva ashaje atawuzi kazobyara, ariko umunsi umwe marayika w'Imana agendera Zekariya aramubwira Zekariya we ngiye kuguha umwana. Ngo nawe Zakariya arabikega ariko jewe ndaba ndashaje, wari umusaza
genda jugumira ndashaje kandi n'umuntu wanje umudamu wanje arisaziye nta nguvu bagifise zo gutwarira nta nguvu bagifise zo kwibungenda mbega byogenda gute ariko kubera Imana dusenga Imana ibitangaza tuyikomera amashyi menshi cyane yanda bitangarize ko nta kibazo ufise iyo Mana itoshobora kugutunganiriza nta ngorane n'imwe ihari Imana itoshobora kwishyura oya iyo Mana yazuye Lazaro amaze iminsi yapfuye barahambye bagandaye biteguriye kuganduka batagandutse inyuma y'ituzosubira iyo bita revedo definitive turagandutse karaba ariko igihe cy'Imana kigeze hahandi wamenga ntibigishoboka hahandi wamenga nta nzira ihari hahandi wamenga karabaye aho nyine Imana irakora tuyiha amashyi menshi cyane iyo Mana y'agaherezo maze ngo abantu bamwinginga Yesu Kristo bazana wa muntu aho Yesu ariko arengana baramubwira ngo yewe turakwinginze impose teme si cette personne nurambike ibiganza kuno muntu murambike ibiganza turakwinginze Bibiliya ivuga ngo ile priya ngo baramwinginga ngo impose teme mushireke ibiganza murambike ibiganza umuntu kubera bari bazi ko uwo Yesu arambitse ibiganza ingorane ziwe ziragenda maze Yesu Kristo kubera kugira neza yumvira abantu biwe washaratora umuntu atari yumva kandi atavuga neza waramujana kure y'abantu Luego la fuga, como se soka na kule y'urusengero kure y'abantu bashengereye wamujana hariya maze waca mukora mu matwi maze arayazura neza arangije yacira amate wakora ku rurimi rwiwe maze araheza amubwira efata amuriye kurangwa ngo efata signifie ouvre-toi bisikuwa ngo efata nziboro uguruka zimuka Yesu nategereje cyane aramubwira ngo efata zimuka urureke Yesu abwiriye zimuka kumaze umuntu bazavuga ngo atanguye kuvuga neza bazavuga atanguye kumva neza bamubwiye ikintu bakubana bishuye ati ntamuntu arumva twamuheruka tumva ariko n'umunsi turumvise ko yumva kandi si ukumva gusa kubera twumvise twishuye ariko no kuvuga ntabwo baratobora aravuga agatobora neza nawe ndakwifurije kugirirwa neza n'Imana ndakwifurije gutaragwa n'Imana ibibazo umazemo iminsi yewe nabyo nzi ingorane umazemo iminsi intambara yo kuragwana yego uzimazemo igihe kitari gito kandi n'uwo muntu usomye Bibiliya ntiyerekana neza igihe yari amaze atumva cyangwa atavuga neza ariko ubwiza igihe kigeze uyu muntu yashyize byose byakiriye nawe rero kuraba uburemerezi bw'ibibazo ufise kuraba uburemerezi bw'ingorane ufise Bibiliya ivuga ngo amarushwa y'umugorozi ngo ni menshi cyane ngo ari kubwiriza uhoraho amukiza ngahe subira ngo amukiza ngahe neza cyane yikomera amashyi cyane rwose amarushwa y'umugorozi ntari menshi cyane ibibazo umugorozi acamo ntari byinshi cyane intambara umugorozi acamo ntari nyinshi cyane ntawe bisuriranya ntawe mbere batatuzi batwikiranya kubera dusangira ubukene kubera dusangira ibibazo ariko nawe uhoraho yiteguriye kugutabara dukomere amashyi cyane iyo Mana
Yesu pastori asenwa ko imbere y'Imana rero n'umwanya mwiza wo gusaba Imana nawe ikugenderere niwe mbere y'Imana igiye kukugenderera ugendereye nawe Yakobo niwe bikoze neza cyane ngo maze mu gatondo kare umumarayika yamugendeye biraranga ngo ntupfa ngaha n'ibishoboka badakwekura utaneza gihe nawe rero abanyamugoro y'Imana niwemere kugenda umuhombe niwemere kugenda Imana itavuganye nawe niwemere kugenda Imana itagutezanya n'amasezerano niwemere kugenda utabwiye Imana ibibazo byawe ntugende utavuganye n'Imana ntugende Imana utayibariye izatumiza gusenga ntugende Imana utayibwiye nayo yiteguye kwishyura yiteguye kubwira ati zimuruka yiteguye kubwira ati ufretwa haguruka yiteguye guhamagara mu izina rya Yesu Kristo yiteguye kwishyura ibibazo byawe n'Imana isezerano igashitsa yavuze ngo warushe n'abari muri uze kuri jewe kandi avuga ngo nimwakomanga naje nzobumva maze ndabishure n'Imana yaradusezeraniye abo twari kuva mu ijoro twayaze ku ijambo rivuga ngo ndazi ko Imana itumviriza abanyabyaha ngo ariko mu mahanga yose n'abayubaha bagakora ibyo kugororoka ngo Imana iragirane yemwe igirane nta kindi kintu Imana igusaba kugira ngo Imana ikwemere ntigusaba kujya kwiga amashuri oya ntigusaba kuba uri muremure cyangwa ubyibushye oya ntigusaba kuba wambaye impuzu zizibye oya ntigusaba ubundi buhinga ntigusaba kugira ingabire kanaka ariko kugira ngo Imana ikwemere kugira ngo Imana igutabare kugira ngo Imana ikumvire kugira ngo Imana yitwararike ibibazo byawe nta kindi gisabwa ni ukwihanja ugakora ibyo kugororoka Imana iremeye ibyo na Petero yongera bivugeze kwa Koruneliyo tubwabundi ndatangaye sinarizi ko mu mahanga yose abayubaha bagakora ibigomba ngo Imana iramwumvira Imana irabemera nawe urakwifuje kwemerwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo kazi patose yasengeshengero Mana turagushima turagukengurukiye cyane abazaba n'Imana tugiriye igitondo cyiza Mana duhaye kuko bw'abana turi hano turi imbere yawe ihanga ryawe riri hano ndasabye Mana abantu bawe bagire neza macamba y'abantu tumane umukozi wawe ndasabye ko yahezagire muri abana ngwino rero ugendagende ngwino ufashe imitima ngwino ugire neza abantu turakwinginze wamugwaniriza ntagire ikibanza Mana ntagire abo yohungabanya ntagire abo yobutse amahoro turamwirukanye n'izina rya Yesu izina ry'ububasha izina rikomeye abantu barabagereza abantu bongere gutabara abantu bagendere ijambo ryawe ry'ububasha ijambo ryawe ry'ubushobozi ijambo ryawe Mana ryongere rihundi imeke ryame Mana yacu nziza umuntu wese Mana atawe tumugomba urakoze rero kumana natwe ahantu umwanya wose tugiye kumara ibikorwa byose bisigaye indirimbo zigiye kuririmba amajambo agiye kuvugwa Mana uze kubamo urakoze kutugirira neza urakoze neza kuduhezagira urakoze Mana kushikira kwishura urakoze gushikira kuvugana natwe urakoze kutugire neza gutyo isigaye turaze kw'Imana dukunda kandi tukora ibisabwa byose sabe gutyo mu izina rya Yesu Kristo wacu amen.
Yesu abayeze cyane rwose.